अहानबदा मरुओइबा पाउ इम्फाल जिरी लंबी की खोंसांग रेलवे स्टेशन मनाक्ता चिंग निंखाइबा मसुंग लेपाक नमथखिबदगी पोट पुबा गारीसिंग लांथोकपा याद्रे अमदी खुरखुल वाटर सप्लाई की फिवम शेकमाई केंद्र के एमएलए हैखाम दिंगो ने यंगशिनख्रे खुरुमजरी एसटीवी मणिपुरी पाउमिनिंग ताबिरिबा पुमनमकपु तरामनोकचरी पाउ संदोंगना पिजरी इम्फाल जिरी लंबी की खोंसांग रेलवे स्टेशन मनाक्ता मीटर चामरोम चिंग निंखाइबा अमसुंग लेपाक नमथखिबदगी पोट पुबा गारीसिंग लांथोकपा याद्रे चिंग निंखाइखिबा थौदोक असी ngarang numidang thokkhibani AVCI company na चिंग निंखाइखिबा मफम सेमजिनबगी थबक कन्ना चथरी अयु पुंग 13 रोम ताबा दुवाई की गाड़ी मचा अमसुंग पोट यावुदबा ट्रक सिंगदी लांथोक लांसिन यारे अदुमा पुलंबी अशी खूबना मरम ओइरगा पोट पुबा गाड़ी सिंगदी लांथोक लांसिन याद्री नोंग चिंगी फिवम फरबदी ngasi nungthildagi पोट पुबा गाड़ी सिंग लांथोक यारगनी हाइरी जल जीवन मिशन JJM की मखादा युमथोंग खुदिंग इशिंग फंगहननबगी पांदमदा पाइखलिबा खुरखुल वाटर सप्लाई की फिवम सेकमाई केंद्र के एमएलए हैखाम दिंगो ने यंगशिनख्रे इम्फाल वेस्ट PHED डिपार्टमेंट की डिवीजन की EEAE अमदी एशो यावना चटखिबा यंगसिन खोंगचट अदुदा एमएलए न खुरखुल अवांग लेकाई की खुंजा सिंगसु उनदुना थकननब इशिंग फंगदबगी मतंगदा खननैनखी यंगसिन खोंगचट का मरी लेनना एमएलए हैखाम दिंगोना जल जीवन मिशन JJM की मखादा युमथोंग खुदिंग थकननब इशिंग फंगहननबगी पांदम अशिगा मरी लेनना पाइखलकपा थबकसिंग हौखिबा चही अनिरोम हेलकपा अशी थोकलिबा इरांग असिना चाउना अपनबा ओइखी अदुबा हौजिकति इरांग अशी खरा फरकपगी ममी अमा उरकपा असिना तंगाई फदना मियाम की थंगननब इशिंग फंगदबगी अवाब अशी कोहननब मरी लेनब डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंग याउना यंगशिनबा लाकपनी हौजी खुरखुल अवांग लेकाई की युमथोंग चाम खरा हेनबसिगी थंगननब इशिंग फंगहननबगी मतंगदा डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंग दा पौताक पीख्रे लोइनना अथुबा मतमगी मनुंगदा पीनबसु सेम सारगनी हाइना दिंगोना फोंदोखी युमथोंग खुदिंग इशिंग फंगहनबा हाइबसी महाकी पांदमनी जल जीवन मिशन JJM की मखादा पाइखलिबा खुरखुल वाटर सप्लाई स्कीम असिगी वाटर कैपेसिटी असी MLD1 नी अदुगा पीगदौरिबा खुंगंगसिंग असी मपुंग ओइना खुरखुल अमदी मोइबुंग खुनौ खुंगंगसिंग नी लोइनना जल जीवन मिशन JJM की मखादा पाइखलिबा कैनम अमदी कांटो वाटर सप्लाई स्कीम असिसु लोइसिननबा मरी लेनबा सिंगदा हाइरगनी वाटर सप्लाई स्कीम असिगना पीगदौरिबा वाटर कैपेसिटी असी 0.14 MLD नी करिगुंबा मसिसु लोइसिनबा ngamlabadi माइके असोंगी खुंगंग सिंगदा इसिंगी अवाट पखरा मखैदी कोकलगनी हाइके निंगसिंगबा याबदी कैनम अमदी कांटो वाटर सप्लाई स्कीम असी लमदम असिदा थोगलिबा इरांग असी लाखिबदगी लोइसिनबा ngamdana हौजिकसु लैरिबनी यंगसिन खोंगचत अदुदा खुलगी लुचिंगबा कयासु सरुयाखी हाइरी हर घर जल की पानम स्कीम की मखादा युमथोंग खुदिंगी पैसिंग पीबगी पानम मा थंबनी अदगी पानम की मखादा करी करी अखोना अवार अपा लगे हाबदगी इंस्पेक्शन मा पैसुम लेरिबा अखोय लेकाई सिगी कोइबदो लेबा सराउंडिंग सिगी हाइगो वाटर सप्लाई सिना कोरंबा जगह सुम सिरेगा करी करी अवार अपा लगे हाबदगी हातेक यंजन मा इंस्पेक्शन मा कोइ लाखबनी अदगी कोइ खुन की मनुंगा सिंग फंगदा फंगदबगी इश्यूज खितंग लेतारगसु कोइ मदुगिदो चपचाना कोइ सेसिंग तारग हानदगिसु ऑलरेडी प्रोग्राम स्कीम दे लों यावग लै इरांग सिन मरम मरकांदा कोइ चंग याबा याबा मोहम खर लैबनिना अदो मरम मरकांदा सिंग फंगदा फंगदगी प्रोग्राम खर दि लै अदुमखु इरांग से शांति से खतंग हंजलामिना मदुगी सिंग फंगदबा जगह को फंगनबा हाइगना कोइ कन्ना होनजरी हाइगना Directorate of Trade, Commerce and Industries na sinduna Rising and Acceleration of MSME Performance ki makhada Vendor Development Program ki thauram Khongjom Zone 5 Community Hall da pangthokre thauram aduda Trade, Commerce and Industries ki DDO Wangkhairakpum Gojen General Manager DIC Imphal East H Hemanta OST MSME KH Dipaksu Saruyaki thauram adugi manung channa tongan ba vendor sing na puthokchaba polam sing gi stall sing su hangdoki amasung Saruyaki ba sing da resource
spokespersonsingna kanaraba wafam kyasu phongdokhi thauram aduga mari leinana saru yakiba Directorate of Trade, Commerce and Industries ki DDO Wangkhairakpam Gojena Vendor Development Program asi yamna kanaba thauram amani bank singna document suraba vendor singda loan pinaba thaurang leiribani irang sina maram oiraga chingi mafam yauna mafam kharada thauram ashigi kanaba phanghanba ngamde vendor ama oirabadi madugi mathau tabasing matam chana pangthoktuna kanaba lawbiu haiki amabu oiro si koina registration tawbiraga adigi GST fine GST tawbiraga kogi bank da se bank na paisa pigi na tanara le ko physics any bank ado hari ba pot miyam singji sai gi document miyam singji bu churaga di ado choida na piga ni haina kalle ya bank na SBI ro product ro Punjab National Bank ro any bank sina kogi document singji bu loina chubiraga di choida na loan choida na piga ni haina ina kalli pichu piga ni Capacity Building Commission की राष्ट्रीय कर्मयोगी की थौरम मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कोर्ट हॉल द पांगथोखरे थौरम अदुदा असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ फाइनेंस पुंछिबतोइजम फैकल्टी मेंबर्स सिंह अमसुंग मियोय कयानसु सरुक याखि थौरम अदुगी मनुंग चन्ना सरुक याखिबसिंगना ग्रुप कया थोंगना खाइदोक्तुना ट्रेनिंग वर्कशॉप अदुगी मतांगदा खननैनखि असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ फाइनेंस पुंछिबतोइजमना असिगुंबा थौरम असिना थबक तौमिनरिबसिंगी मरक्ता नुंसी चानबा थौबक तौमिनबगी वाखल्लोन हेनगदहंतुना थबक तौब खुमांग चाउसिलहलगनी थबक तौमिनरिबसिंगी मरक्ता अचौ अपिकी वाखल्लोन असि थादोक्तुना यामना पीसफुल ओइव एनवायरनमेंट अमदा थबक तौमिननबा होनबदा असिगुम थौरम असिना मतेंग पांगदौरिबनी हाइना महांगना मखा ताखि अखोगी लैरिबा अखोगी स्टाफ सिंगसे यामना इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अमदि कथोकपगी अखोगी मगुन अमा यावनको अमगा कोऑपरेट तौर मतुंगदा अमगा पीसफुली वर्क तौमिनबा अमगा कलेक्टिवली वर्क तौमिनबा अखोगी अचौबो मचा खाइबगी बैरियर से लोई थुकाय मतुंगदा होजि यंगबियो सिदा फामिबसे पियोनदगी हौर प्रोफेसर होने सिगी बैरियर से लाइव बैरियर से थुगाय मतुंगदा अमगा कमाय थबक तौमिनगनी हाइबगी मरमदा तौजा प्रोग्राम ने मसिसिना यूनिवर्सिटी सिदा पीसफुल एनवायरनमेंट अमा कलेक्टिव ली थबक तौमिनबगी वखल्लोन अमा लाइनबगी अखोइना पांथोकजबनी Writers Forum Imphal amani Manipur State Kala Academy ga punna shinduna Kuntranipal Suva Writers Forum Imphal gi mapok numit ka mari leinana state level recitation amadi written quiz competition to all assembly rota leiba Manipur Hindi Parishad pangthokre thauram ga mari leinana Writers Forum Imphal gi hanagi secretary Laishram Somendrona recitation amadi written quiz competition pangthokhiba asina tungda hogalakliba naha singda Manipur gi oiba ai basingna thambiramba singkhangnana ba amadi काउदननब पांदमदा पांगथोकपनी रिसाइटेशन की मना पोकनफम प्रोपाइटर जी शांति कुमारी अमदी रिटर्न क्विज की मनाना राइटर्स फोरम इम्फाल की लाइफ मेंबर अंगोम सुकुमार कटपीरकपनी हाइखे खोरिरोल की महाव की पीनबा सही खुदेंगी अखोइना रिसिटेशन कंपटीशन अमदी अखोइ क्विज प्रोग्राम से हे पांगथोकजे मदुगी सरुक अमोइना ngasi writers from Imphal na kunthra impan chuba mapuk numit yoropasida ngasi gi recitation program amasung quiz program se akhoi pangthok jabani masina akhoi gi tunggi mirol singda manipuri khorirol bu manipuri saireng bu manipuri gi literature bu hena mapung phan ba amasung hena masak thokna akhoi gi phurup ki phajaba masak akhoi gi phurut ki nak चनबी से ममी तहन ngangani haina thajajarubadagi writers from Imphal na ngasi thormasi pangthokjabani writers from Imphal na ngasi tawjariba akhoi asungba program asi akhoi tungi akhoi angang singbu akhoi na ngasai akhoi literary values se tinna ba akhoi pangthokjabani Scientific Pig Farming haibasida numit humni chathagadaba training program ama IT Park leiba Manipur Technology Hub ki conference hall the pangthokre Manipur Progressive Pig Farmers Association amadi Manipur Technology Innovation Hub ka khusam narga pangthokiba thauram aduda veterinary transport amadi GAD ki secretary Michael Achom Manipur Progressive Pig Farmers Association ki president Ningthauzam Okendro amadi MTI Hub ki lead Dr. Rajiv Khangembam
na thoram pushing oiki thoram ga mari leinana Michael Achomna thabak ama tawba matamda scientific approach yaubana training program tawba haibasi yamna mathau tai African swan flu natraga fever asigi hauzik fauba vaccine natraga hidak leitri adubu masidi amuk lakani amuk chatkhini aduna mashi aikhoina thengna batai adubu ok loiba haibasi masagi environment ama leigadabani ye natraga hui loigani haibadi natte loiganu haibadi natte adubu makhoi gi shu tongan tongan mafam thamgadabani natragadi makhoi gi makhongna jensilakpa phattaba sing aduna ok gi makonda Jangkrabadi atopa laina kaya su lakpa yai. Oki diman asi Manipurda adukimatik laire aduna mapalam digi pushilakpa ok sing yaudrabadi mamalasi nongmanong gitang bahengkalakpa suyari. Maram aduna matau karamna chagok phaba laina tina chendaba ok loina na bagidama asigumba scientific oiba training program asi yamna mathau tai haike. Makon sabu matamda 50% subsidy pibagi ko. Capital subsidy ahan bagi ok loy ko makki dinate masi ok masa keno to na ko bi piglet ku thona bagi ni ko entrepreneur development program na ok ki makon atuga ahan ba khokto ku gi ok le gi capital investment do gi 50% je sarkar na subsidy piba bank ki loan loroga to yai natraga na isana bank guarantee man thamaga to yai ko sigi scheme se online da apply to ko ni project ama yenga ga loi ipad Tanah yang 50% maupun sahabat pecapu kupai besar, ini motor yang tanah berada di luar. Manipur Progressive Pig Farmers Association ki President Ningthauzam Lokendro Hausikti ok loi bahai bashi ama ani loirambadagi chama jani romda loikhatnarak pamaram aduna ok loiribasing na matau karamna scientific oina ok loigadagi haibashi khangdaba yaraktaba mashina maram oiraga siguma training program sing Ashida Sindaba Yarak Tabdagi Shinbani Haiki, Masida Natana Topa State Sing the Zoo Association Asigi Mihud Sing Training Program Kaya Wachalure, Makatana Foreign Country Sing the Zoo Training Program Sing, Tana Nabatorang Tauri, Ok Loi Bahayasi, Ningtina Loirabadi, Yamna Sentok Laiba, Paisha Yamna Putokpa, Yaba Tabak Amakakni, Ok Haibashi Amakak Loiraga Tataru Kudingi Macha Pokpana Yamna Lina Shell Tanbe Yaba Tabakni, Machining Tina Honorabadi, Tung the entrepreneur Amafaubo Oibayarakani Haiki. Development Yamna Leba, Adegi, Sigi Similom the Yam Kana Manipuri, Mutada, Kanaba Purakadova, Kano sector of Sigi, Adamasi government, so she's a Patana, River, Sinsida Patana, promote to win about Honani government side to go, Aduga Sigi, the farmers in Mayama Torque, which is Panguta Kangu Sing so, Larry Lash Tamu, may be a PSL, Mayam, Adamoso, Punjan Yam pick up Pasadaki, Yam, Simon Tambia, Pony, Adu Pasad, Singson and Hobia by Hitareko, at the city government, Matin Pangina, who put a second minute, self-sufficient or Minasi, the government in a Matin Pang, who put him in a Vian, self-sufficient or any Pasasi, Papalam, the outside state, the Chekidomo, who put him in a Chimon, or Tamni Pandamsi. Kumbi asigi manung channa ithai bazar da leiba ima fawoi bi laibungi turel mapal tabal lambi gi saruk sing handaki ising ichaw aduna fit chahum yankhai rom namthaki badagi hairi balambi adugi fibam ka hena fattabana maram oiraga gari achawba chatpa yaram daba adu kumbi asigi MLAS Premchandra na semjen kre lambi adu sembirakpagi damak MLA bulaikai adugi saugrak pam tombi kauba amana thagarwa fongdokla duna lambi asi tungkoina chatpa yagadaba maongda retaining wall oina tawbiraga sembina basupungning chingshilakhe Makhatana ima phawoi bi laibung asigi mapada leiriba kumbi khuga turel makha mathakta sariba urok thong asisu MLA na matamga chunaba maongda semjin biyo hairiba urok thong asi yamna maru oiba thong amani hairiba thong asina school college mahairoi singi lanthok lansin tawbada khudong chadaba amadi ithaida leiriba ngami kaya amana Ungamen Pata Farm Tauba Amadi Ithai Romda Lau Uba Kaya Lanthok Lansin Tauribani Thong Amad Sina Maram Aduna Matam Gachunaba Maongda Suspension Bridge Natraga Yot Ki Thong Oina Sabina Basu Marilena Basingi Puning Chingshilakle Kenda Liki Tainabada Oibanina Taga Kenda the Labor Sata Punama Kumbi Riada Itai Kunogi Riada Legla Sutamba Adigi Pram Tauba Tok Sindi Oibayamna Marueba Mayang Takiba Yaba, Somajing Takiba Yaba, Tauban Takiba Yaba, Oibinina, Tongchika, Matik Chata Bahatare, Poibi, let him begin Mapasita, Lita Lamtung, Timbiragati, Honorable email in a zoo, Tarana, Rapidana, Lita, Timbigi, Mahomudi, Huji later, Atubu Matanda,
लितान जिम तंगा तिंबिरगदी यामना प्रधाना नुंगाइजनी हाइना पुनिंग चिंजनजरी पाउगी मरथन अतेम ब्रेम लौजरी मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदकत फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup Liver cirrhosis and liver cancer clinic for liver transplant. Dr. P. Balachandran Menon, a renowned liver transplant surgeon from AIG Hospitals, Hyderabad, a leading brand in gastroenterology in Asia, will be available for consultation from 3 p.m. to 5 p.m. on 14 August 2025. For pre-assessment, please consult Dr. Goldie Longjam, consultant medical gastroenterologist, from 2 p.m. to 4 p.m. Monday to Friday. For details, please contact Seizure Hospitals. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khonghamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Tada! Give him a key, you know. Other become more. Sige yung say, next time, tinacheksin na laksilaga tamlo ba ni ne? Dadarang se, juhar habaga am takidarbo. Asum na, mayam na machalbog na option lugum. Masige yung masibog, aso yung ang ko kada batagi. Next time, tinang seli. Next time, juhar habating laptop na nabasim mani. Zaman mo isi na mana, concrete katok na tinaba matanda, kapag mo amok na hinggal adli. Next TMT, strength is in the quick. ब्रेक मतुंग अमुकहना तराम नोकचरी मखा थाबा पाउदा हौखिवा अगस्त 38 दा लौफम द जंगल कटिंग कापगी थौदोक मरी लेनना नुमित असिमक्तदा असिमक्तदा लिंथोय चिरोमना फेसबुक ता फोंदोखिबा वाफम अदु युमफम याउदबा अरानबा वाफम नि हाइना मोइरांगपुरेल विलेज डेवलपमेंट कमिटी गी सेक्रेटरी मयांगलमम सुरजितना मोइरांगपुरेल अवांग लेकाइदा पाउमिशिंगा उनबा अमदा फोंदोखरे सुरजितना मखा तारदुना ममांग था अगस्त 38 गी नुंगथिलगी पुंग अहुम तारकपा अदुवाइदा मोइरांगपुरेल अवांग लेकाइदा लेबा तखेलंबम लुखोइना उजाबा लफमदा खुराई लाइरिक यंगबम लेकाइदा लेबा चिरोम चंद्रबाबू अमदी महाकी मचानुपागा लोइनना मखोय अनि लाक्तुना संगम अमगा लौशेन अममुक चावबा लौफम अदुदा जंगल कटिंग कापशिनखी थौदो असि मनाक नकपदा लैरिबा मियामना थेंगनरकपदगी जंगल कटिंग अदु कापतननबा मोइरांगपुरेल मियामगी माइकैदगी खंगहनखी मदुदा खरा निंगाई संगदानबा नुंगाइनदबा खरा नतना मोइरांगपुरेल खुंजासिंगना खुद थाबा फुबा चैबा अमता तौखिदे अदुबु मदुगी थौदोक अदुबु चिरोम चंद्रबाबूगी मचानुपी लिंथोय चिरोमना फेसबुक की खुदांगदा महाकी मपा अमदी मौपा नुपा मोइरांगपुरेलगी मियोय खरना फारगा फूरे अमदी थौदोक असिदा अंड्रो केंद्रगी फमनाइबा अमगा लौतुनरगा मखोइबु फाजिनबनी हाइना अरानबा वाफम कया फेसबुक थागलकपनी महाकी अरानबा वाफम द युमफम ओइबा पोस्ट असि मोइरांगपुरेल मियामना शाउनिंगदा पेंदबा कया पोखल्ले मखा ताना अरानबा वाफमसिंग अमुखना सोशल मीडिया दा थागतनबा अमदी मोइरांगपुरेलगी मियामबु इकाइबा पीबा लेपियो हाइना फोंदोरकले मोइरांगपुरेलदा लेरिबा प्रजा अमतना मखोइबु खुपांग सेट फावो थादना मखोइ केकता काइदना मखोइ युमदा हनखिबनी अदुबु अदुगी ओना तैनबदा मचानुपीनदी मोइरांगपुरेलगी प्रजासिंगे चाखटबा अमगुमना सोशल मीडिया दा पाखरोकपीरी सेप्टेम्बर की तांग अमसे मखोइ मोइरांगपुरेलगी खुंगंगदा लाकपीदुना मकमदंग सेंगदोकपियु प्रजाजे खोसाउनरे हाइदना अखोइ पाउ पिजखि पुलिसि खुथांगदा पिजखि अदुबु मखोइना ngамदना मखोइ सेंगदोकपि वाफमदो लेजगिदे मरम अदुना मखोइना सेंगदोकखिद्रबनिना मणिपुरगी मियामना अखोइबु नत्तबा मियेंगदा उबिबा पोस्ट अमा थागत खिबनिना अखोइना मतौ करमना अखोइ मयामदा सेंगदोकसिगे हाइदना अखोइ ngasi मीडियागी उदांगसि नुक्सबने पाउगी मिफम अदुदा खुराई लारी उमम लेकाइदा लेबा चिरोम चंद्रबाबूगी लौफम अशिबु लैरिबा तखेलंबम अनिल मैतैना फोंदोरकपदा चंद्रबाबूगी लौफम अशिगी अपुनबा संगम यांखै
50% henna tangkak ani thokna lising ani shubna kunga humdoi gi October kunga ni thoi amadi November gi tang taruk lising ani shubna kunga humdoi da pithokre hari balafom ashi leiba chahi ahum phare lawlok tuna chabasu chahi ani sure hari balafom ashi atai thangnaba Lawfam Singa Khara Chay Naba Laibana, Lawpu Chandrababu da Lawfam Ashiki Chap Chaba, Demarcation Kanghan Biu, Awat Pasen Famsu, Tidok Lage Haiki, Adubi Kangkangau da Nasirom Chandrababu Madi Mahaki Machanupa Ani Laklaga, Matam Kuina Wana Hona Zaduna, Law Pan Baloiraktuna, Law Lok Payaragadaba, Mioi Bagi Pukchak Oiriba Lawfam Ashida, Jungle Katingi Hidak Ashi, Kapshilambani, Asigumba Tawong Ashidi, Tawhaning De Kari Pendesi Hairi. Lawfam asigi matangda aina 50% hena paisa thigraba matungda lamjigi mayokta sayetnaba mayam leibadagi aina paisa jigi awatpado hapsege lamjigi nakhai chengbiro hairaga chengadana leibrgi tanja timing asida hariba lawpu asina laaga jangan kating kapsallambadagi singi ngaranggi thodokse thokibani Lengaki Education Department na yaba piraba work order aduna Paubitek Mamang Lekai da Laiba Paubitek High School asibu sabada MLA gi mingchat thigani amadi Local Area Development Fund gi sabana mingchat phajagani haiba wafam amangarang school asigi Management Development Committee gi convener Thongkhong Mayum Sanatombana press note ama thoklakiba adu Paubitek miyam na yaning de haina PIMCA gi advisor Sesham Ahmed Alina Fongdorakli, Paubitek Mamang Lekai da Famkiba Paugi Mifam Amada Mahangna Makata Raduna, Education Department ki Makada School Shibu Shanana Bahaiduna Thadorakpa, Senfam Adubu, Halan Kraga Local Area Development Fundagi School Asibu Sagani Haibigi Wakalon Asi, Paubitek Miam Nangakpa Pawi, Thongkhong Mayum Sanatombana Miambu Lalna Uhanana Bahonarakpa Haibashi, Miam na Apinbo Oide, Paubitek High School Asibu Shanaba, Sanana Balishing and Ishum Nakungama Toy Kungani Toy work program asi Hanagi MLA Oinam Lukhoi gi Matamda Sanana Bahoneringai Cherak the election Matam Oiraktuna Court of Conduct Chadna Kibadagi Scholarship Sabanang Hodabani High election asida Oinam Lukhoina Mai Pakpangam Hodaba Shigi Kudong Chaba Logduna Hosiki MLA na School Sibu Saba Yaroi Haiduna Ating Batamduna Lakibani Miam na School Sibu Sahansi Haiduna MLA Masada Haizaruba Matamda School Sibu Shanaba work order adu Mahang Education Department Hairaga Lona na Bahonagani Haiba Wafamsu Miam the Tazaba Birakibani Adubungasi Pauba School Si Sadana Lairakli Mashiga Mari Lainana Thasigi Tang Mangada Paubitek High School Manakta Laiba Paubitek Mamang Lekai Achobada Public Meeting Pangthok Lagani Hariba Public Meeting Asida School Management Development Committee Convener Thongkhong Mayum Sanatomba Mashalaktuna Mahang na School Asigi Matang da Haikiba Wafam adu Miyam da Sengdokadabani Haike MLA na mara phaba taragadi school sidi saro quality control tawo club na khoina su engchalo ai su MLA ma oina as a present MLA ma oina quality oidabadi jaroi quality control tawdaba jaroi haidana school saba sida thika ta da high board di thank you honorable MLA haidana koi ma sagatane ba adu din na tarno education department paisa do hangro ai gi local area development fund dei sage masari khudong char bagi dang te ga pawitek ki oiba sum government high school se mahan gi habidu di madudi akoi janing jai habisu akoi gi kholaung thoga opin da hayeng public meeting se ngangbiyo miyam gi oiba resolution lawjeba District Level Service Authority Vishnupur gi mityeng makhada Siza Eye Care Foundation ga khusam naraga National Eye Foundation Fortnight ka mari leinana mid layeng bagi thauram ama Bharat Nirman Rajiv Gandhi Seva Kendra Taubul da pangthokre Taubul Gram Panchayat ke Administrative Committee na mityeng Mateng Panglaga Pangthok Pathauram Ashi, Legal Aid Clinic Taubul, Shingel Nura BLF Green Brigade Foundation, Savi, Van Giving Foundation, Mission for Bizant and NPCV and VI ga punna khusam naduna Pangthoki Pathauramni. Thauram asida mi punna mioi chamaga anina mityeng mit layeng ki loina na mioi Nepal na mit ke operation taungna na ba khanghan kre hairi. Loshilak pada maruiba pausing amuka na pizari. Imphal Jiri Lambi gi Khongsang Railway Station manakta Chingninghaiba masung leipak namthakibadagi pot puba gari sing lanthokpa yadre. Amadi Khurkhul water supply gi fibam Sekmai Kendra gi MLA Haikam Dingo na yengshinkre. Hausi Pabugyo na Istv na pizza Manipuri pau matang solution jari miding tabiri pupum namakpu amuka hana kurum jari.